ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ ମୁଁ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ଉପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य हे प्रभु हे महाभारत महासमरे मोर कर्तव्य कौन प्रभु
ଶୁଣ ଖଣ୍ଡକାର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଯଦୁଗୁର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫୁଟାଇ ପାଣ୍ଡବଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ये बेसर्रा के सोच सर्रा ये मामू का सर्रा ଯାଅ ଯାଅ ଖଣ୍ଡକାର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଯଦୁଗୁର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫୁଟାଇ ପାଣ୍ଡବଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି ଖଣ୍ଡକାର। तो दंडबोध करती बाबू पूज्यपाद अग्रज पुरजन निर्मम भावे जादुगुरुए अग्नि संयोग करो पांडव सुने नम प्रकाश दाउले যদুগৃহ মধ্যে অরঙ্গ নিষ্ঠুর পাণ্ডবে শীঘ্র অগ্নি ছানুজ
रे